imamo najveće njuške u kući. U nagradnom natječaju na Šparovoj Facebook stranici odabrali ste najnjuške u kući. Zagrljeni Bračani, Baki i Šiva, Slavonska Lola Loto iz Osijeka, a mačak Šime iz Karlovca će svoju nagradu podijeliti s napuštenim životinjama. Donaciju Špar, Skot i Moli hrane za pse i mačke u vrijednosti 3000 kuna predali smo napuštenim životinjama Noine Arke. Hranu je odvezao Vori, bivši ranjenik Noine Arke, a dočekalo ga je poznato lice. Došla nam je donacija iz firme Špar, odnosno Interšpar, to je hrana za pse i za mace u svim segmentima, kao što vidimo. Konzerve, mlijeko za mačke, što je zapravo jako, jako dobro, suha hrana u vrećama, poslastice, nemam šta za reći osim veliko hvala dragim ljudima koji su odlučili da doniraju to našoj udruzi.